Egbe enye dzidzɔŋkeke míaƒe wɔna ezu ƒe sia ƒe ƒe wɔna eyata míegaƒoƒo ɖe Our Lady of Assumption Catholic Church, New Achimota, be míawɔ kpedada tɔxɛ am. Medo dza ne mi katã, medo dza ne Alakple dua, medo dza ne nuteƒewɔlawo katã. So míatɔgbi ga ahafia dzi va do ɖe ame yi ke ne le dzidzi na mí fifia Togbi Amey Zegu II dzia, míagbɔe ne dzesi be Mawu elũ lakple dua leke gbegbe. Elabe kplɔla yiwo katã wòtsiana na mía wonye kplɔlawo ŋuteƒe, wonye kplɔla adodoeawo. Mi katã míata kpe ɖe nye ma ta. Míaƒe afi ye míeva ɖo bana Alakple dua ɖe. Viɖe yiwo katã kpɔm míele abe Alakple dua nea, ye ale Alakple dua nyɔnyɔmee, ame sia ame sesemea, kplɔla yiwo katã nɔ mía si ƒe dɔ yiwo katã wowɔ va yia, ye ƒoƒu afi na be míeva ɖo afi ye míeɖo egba. Eya ta esia ye míanɔ kpe dam ne Mawu be ne míaƒe ame aɖe kplɔ mí le Alakple ʋu ye ame ma megava li o, Mawu gatsiana ame vevi bubu aɖe, ame ŋusẽtɔ bubu aɖe, ame wo ŋuteƒe bubu aɖe dana ɖe eteƒe na mí. Eya ta enye nane míanɔ edzidzɔ kpɔm ɖe ŋu sia yi. Esidzedze ma ye wɔe be mía Togbi Amey Zegu II, ame yi ke nenye Dufia ne Alakple eye wòganye ame Hlortator, eganye Fiaga ne Kome Shime ɖe, wòkoe ɖo ɖokui dzi be ye ŋutɔ yeanɔ ŋgɔ, edumeviwo nakplɔ ye ɖo, be ne míele agbe, míeyi Easter ɖu ge ɖe, ye ŋutɔ yeanɔ ŋgɔ, míaɖo ŋku edukplɔla vevi aɖe yi ke wò dɔ, menye dɔvi o, va yia, ye ŋutɔ yeanɔ ŋgɔ, míaɖo ŋku nene ƒe dukplɔla ma dzi. Alebe dukplɔla ma ye nye mía Togbi Kporku III yi ke ne yi ɖe kɔƒe. Woto hamelo aɖe be ɖe afi atsi nate ŋu atse ku nyuie ko la, edze be wòade bubu yiwo ke ŋutsi. Na atsi ma mede bubu yiwo ke ŋutsi o kɔ mete eku tse ge o. Ne míame yiwo katã ƒoƒu ɖe afi ya, ɖevie ŋutɔ míame yiwo tsi vie exɔ eƒe blaatɔ̃ heto ŋu yina, ne míegatso ɖeke ɖo ʋu kekeke hã, ɖohi míatso Togbi Avuzega etɔ̃lia, ame yi ke ne no dzidzi tso ƒe 1990 blatɔ̃-vɔ-adre va de asi ne ƒe 1997 ƒe edukpɔkplɔ ŋkeke mamlɛawoe tetia míatso ya ɖo. Edze be mía ase gɔme be ɖe edɔ nyuiwo Togbi Avuzega etɔ̃lia wɔ ye nye mɔ wòta da ɖi yi ke wɔe be eyi Togbi Kporku III va xɔ zia le ƒe 1990 me ɖe. Lakple gagugbɔ enyɔ ɖe dzi, lakple gagugbɔ eyi ŋgɔ ɖe dzi, eyi hã wɔe ʋuu va se ɖe eƒe 2015 mea, eye wòmu zi heyi kɔƒea, edɔ yiwo katã wòwɔ, afɔ yiwo katã wòɖe, emɔ yiwo katã wòta, ye wɔe be egba eyi mía Togbi Amey Zegu II va xɔ zia, o míegage ɖe eteƒe bubu kura, míeda kpe ɖe nye ma ta. Ye edɔ dzɔtsu yiwo Togbi Amey Zegu wɔwɔm na míegba, ye wɔ ge be etsɔ kple nyitsɔ, ne dzidzime ya va yi, yame bubuwo gava, oho, wogazɔzɔ ge ɖe xema dzi ayi ŋgɔgbe. Susu ya ta ye Togbi Amey Zegu II kpe mí be míaƒoƒu ɖe afi ya, be azã yi ke ye de tome, wòhenye ŋkuɖodzi zã, be míatsɔ ɖo ŋku mía Togbi Kporku III dzie, eƒe dɔ yiwo wòwɔ, eƒe ɖokuitsɔtsɔ sevɔ dɔ yiwo wòwɔ, míaɖo ŋku edzi le Easter yi gbɔna, ye kpe mí be míaƒoƒu ɖe afi ya ba míaklo enu edzi, alo míado bubloe, alo míaɖo egɔme anyi.
nye bawala Yesu Kristo poe maugale nyayo banano nyado mauganya yo banano nyado maugale nyayo banano nyado mauganya yo banano nyado babana maugale nyayo banano nyado banano nyado baba jikla ye gbawala Yesu jikla ye gbawala Yesu Kristo maugale nyayo banano nyado mauganya yo banano nyado baba jikla ye gbawala Yata palo jikla nye bawala Yesu Kristo popoe maugale nyayo banano nyado mauganya yo banano nyado baba dalo jikla nye bawala Yata pelo jikla nye bawala Yesu Kristo popoe maugale nyayo banano nyado mauganya yo banano nyado Nyuƒoƒoƒo Fiaga le wɔna vevi aɖe ta yike nye dzidzɔnya hafi ganye blanuivi aɖe. Blanui kple susu be miaƒe nunɔla yike mi katã miebui be ayi nenema o, tɔgbeawo yɔe va yi ɖe tɔgbeawo gbɔ. Ke dzidzɔmenya nye be eyi wòdua mi katã miede dzesi yiƒe wɔƒewo eye mieɖoe kplikpaa be nu yawo wòlé da ɖia miata asi wòaku o, ke boŋ mianyoe ye miatui ɖe dzi awɔe wòadzatsɔ. Abe eƒewo sɔ̃ ya va yia, mi katã miese veve be Togbi Kporku edzo mia gbɔ yike be mele ɖoɖome na mi o, ko ye ma yia eva wɔ be ke ezãvɔ do ɖe mi. Egblẽ dumeviwo ɖi, ƒomea ɖi yike be ame yiwo katã le ŋuɖoɖo me be yiƒe ŋgɔnɔnɔ akplɔ la kplea ahe ɣi vɛ na mi. Eva wɔe be edzidzi be yeaɖe miaƒo alebe yiƒe ezidzinɔnɔ eɖe vi kplo nyui geɖe vɛ na Alakplea le abe dudɔwɔwɔ bɔbɔ egeɖe Alakple viwo me ne woyɔ dudɔ mio ŋutɔwo léna nuɔ ɖe eklo ta hafi wode asi eta na mi. Miaƒe nusrɔ̃nyawo woyi ŋgɔ, miaƒe dɔyɔyɔ nyawo woyi ŋgɔ, etsi kpakple dzadzraɖo nyuiwo ke woyɔna be sanitation katã yi ŋgɔ ye kaɖigbe eva na mi yike be ena miekpɔe be ŋgɔyiyi evava na mi. Nu yiwo katã meɖo nye nu yike miate akpɔ kple ŋku ko o, ke boŋ efia be dzideƒo li be eyi wònye wòle mia ŋgɔ kɔ nu yiwo katã kpɔ miela enye agbe nu na mi ke be mi katã miele agbe ɖe eŋuti ye míegblɔna be miaƒe ŋgɔyiyia eklẽ, the future was very bright eye ede dzesi ya be ne dekɔnu alo traditional authority ye ne woe nye kple nunya tɔxɛ kple nukɔɖe ɖiɖia ehena ŋgɔyiyi tɔxɛ ne miaƒe eduwo. Mawu ƒe amenuvevea eyi wòva yi nenema mi katã miekpla asi ta eduɔ kple dumegãwo kple fiatɔwo wode ŋkume ʋu kakaka wova tu be maxɔ ɖe Togbi Kporku teƒe.
Le nyawo ma ne ɖo yɔna ame gblɔ nɛ na ame dɔŋgɔe meka dzo manɔ fia gba o elabe fɔkpa yi ƒe nya gblɔm wole fɔkpa lolo ko mewɔ ƒe amenuveve amelɔ eyi mekpɔe de dzesi be menye taflatse nako ɖokui be nye tɔgbi ko ke boŋ dɔwɔna le ŋu kple ɖokui bɔbɔ mekpɔe be mano ŋgɔ miakpe ɖe ŋutinye fiyo woe se ɖo ɖe miatuti akɔ yi ŋgɔe. Mede dzesi hã be taflatse menye ezia koe tɔgbi kpɔkua gblẽ ɖi o ke boŋ egblẽ nuleриwo ke woyɔna be legacy yike be wohiã be mía akpa asi ɖe eŋuti agbugbɔ toe ye míadui ɖe ŋgɔ kple susu be Lakple dua nayi ɖe ŋgɔ. Eƒewo ŋkuɖoɖo dzi zã ya ele tɔxɛ elabe menye ɖeko mie ŋku ɖom Togbi kpɔku dzi be taflatse megava li o abe fia ene o ke boŋ nuleri yiwo wowɔ kple dɔ yiwo wowɔ ye míedzi be mía alé ɖe anyi míagbugbɔ tui ɖo kple nu yiwo wowɔ da ɖi maga abu o yike be mí katã míakpe ɖe eŋuti míatu Alakple dua abe ale míedzi ene. Ŋkuɖoɖo dzi ya tɔgbi ya dateƒe menye Togbi Amey Zegu, Togbi agawu alo tɔgbi aƒosa alo tɔgbi kpɔku ƒoma ikoka o ke boŋ eke míawo Lakple dua katã. Ne míede wɔna ya tome nukake nekpɔ be yeate akɔ kpe ɖe wɔna ya ŋuti eye wòadze fia to adze ga to ɖoko míeyi tsã amewo da ɖe ŋgɔgba nate ɖe wo ŋuti wòwɔna ge ɖe wɔ me ye míawoe wòadze fia to adze ga to. Vevietɔ me yawo wole mía gbɔ gba o alo wole mía domi o wole fugodo yike nye diaspora communitya míemɔ ya dzi tom ane kaklãwo be wɔna tɔxɛ ya emía domi ɖo be le Easter tso gba ne mí ɖo gɔlukpe anyia wo katã amesiame ƒe wɔwɔ nane wɔ me nu yike wɔna te awɔ míate aɖu aza ya ado tɔgbi kpɔku ƒe legacy ɖe ŋgɔgbe yike be wònye gɔlukpe míaɖo anyi yike Lakple nanɔ anyi ɖe dzi ya mí katã míawoe. Tɔgbi kpɔku ku eƒe ewo ya mie ŋku ɖom edzi yiƒe eƒe ewo zã woɖo Togbi Amey Zegu eƒe ya gbɔna alo wohiã eƒe ewo kpɔ ge le eƒe ya me. Ne míewɔ wɔna yiwo katã vɔ ɖe míakpɔ be eƒe ewo ya le ŋgɔ na mí abe du ene ɖe ŋkae le ŋgɔ na mí wònye nu mí katã mía adzaka yike be wòɖevi ne Lakple dua. Míadze agbagba ɖeka wɔwɔ nalo mía dome abe du ene. Ƒomewo míawɔ ɖeka ne ƒomewo wɔ ɖeka edua ƒe ŋusẽ ma dumeviwo ase nya ne woƒe ŋgɔnɔlawo ne mí numewo wɔ ma ke fia be mí ŋku ɖom Togbi kpɔku etɔ̃lia dzi elabe edu yiwo gblẽ ɖi ya megblẽ edu yike ɖeka wɔwɔ meno me hafi wòdzo o. Ne wòdzo ye nu ma ge ɖe dua me kɔ ke fia be yiƒe nuleriwo mie ewɔ dɔ tso ŋuti o. Ne dzɔ nenema ke fia be enye axɔ ɖe teƒe hã ke yewo be ɖe mefe le mi ma ta megblɔm kple kakaɖedzitɔe be dumeviwo katã nadɔ míawɔ ɖeka eye míahe duɔ abe edufia ne Lakple gba mekpo nu ya wɔge míale agba alo ŋkuɖoɖo dzi zã ya ni be míaɖu ne Togbi kpɔku o mekpɔe abe bridge ene yike be míekɔ tsekae do ɖe generation gba kple etsɔ generation yi gbɔna elabe eyi míewɔm kɔ meyiwo mekpo Togbi kpɔku ƒe dɔwɔna o wo ŋkɔ sege be meya le va wò yiƒe tɔ fi wòɖoe yi me bubu hã ekplɔe ɖo. Medi be maze mɔnukpɔkpɔ ya eye magblɔe be eƒe wo ŋkuɖoɖo dzi zã ne Togbi kpɔku etɔ̃lia meɖo ƒe dzi ba be míelae tse lo akpe ɖe ŋu.
pope maya. Nama kula di pope maye. Maye po. Popo laga mabada. Ao. Nama kula di pope. Nama kula di pope maya. Nama kula di pope maye. Maye po. Popo laga mabada. Ajipo popo laga Nama kula di pope maya. Nama dola di pope maye. Maye po mabada popo laga. Maye po popo laga Nama kula di pope. Nama dola di pope maya. Nama kula di pope maye. Baba maye po. Nyangala maye po. Ao. Popo jago Nama kula di pope. Lemnie Kporku foma gboa. Enye jijo gande nami be edua ple National Management Council. Odo dodo yanyi. Ela be oglani be nutepe wala peta mechi abamo. Togbi Kporku fe nutepe yo kata wo. Togbi do Alakple dua penkoreji menye le Ghana ko. Le hihame godo o semyanko be duare liona ba Alakple. Ta ejojinami be nudo anyi yava. Dodo de sia de ike nyadu anyi be yoko. Kporku foma fasileme. Ne miawe woje fiato ajegato akpe nami miawe doge. Maugawe mashato ejiru kenya toja Jeroro anya toja musa katanya toja agbama boya toja musa katanya toja agbama boya toja Maugawe mashato jeroro anya toja yaowawe mashato ejiru kenya toja Yaowawe mashato ejiru kenya toja Jerorwana tonya, usa katanya tonya, agbama boya tonya, usa katanya tonya, agbama boya tonya, maoga machato, jerorwana tonya, maoga machato, jirurena tonya, yaowa